Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbidot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Maribet, adto'y tinatgadak itangal daw. Ha? Dayday tala ang tinapasadaam? Pasensya ka na talaga. Adong agpay sa ti pasaheros ngam permi mo ti traffic. Iso narigat ti makaado. Kastalat ka na kanayon. Apagpursi tula ang ti matmat gadam. Anya nga rod ngay. Nakapsot mo't ngamin ti pasada ita. Ay... Maribet, agan anos tapayla ko ma. Imbagla ko man pumigsan ti pasada. Kastamot at talaga ter aramidan ta. Kanayon nga aganos ta. Pasensya ka la ko man Maribet ha. Napadasam ti rigat iti sidong ko. Diyak maitad ti nakairwamam a panagbiag. Agbabawi ka din anak ki asawa kanyak. Uray agbabawi ak. Anya kumangay ti maaramidak kat agasawatan. Maribet. Pampanunutak laang ti anak ta. No kastoy nga agnanayon ti taray ti biyag ta. Anya laangan ti mapasamak kan kuana iti masangwanan. Nagpipintas ti biyag dagiti kakabsat ko. Saan anapadasan dagiti anak da ti rigat. Iso nga apalak launay ida, Javier. Ha? Papa? Kumusta kayon? Okay lang mat, Papa. Papa, permi mat ti panangkita yu iti unag ti pagnanaadan mi. Kastoy laeng ti pagnanaidan nyo. Ha? Saan man la makagatang ni Javier iti appliance sesyo? Libre lang aro din to'y may sa ayunit ti apartment ko apapaabangak nga inted ko kada kayo. Ngam di na pa'y makargaan met iti appliances. Kasano kat kurang pa'y ti matmat gadan na, Papa? Anya pa'y lang aro ti aramidem. Apay nga agan anos ka iti sidong na. Ha? Papa? Sumurot kan iti ayan dagiti kakabsat mo iti abroad. Saan mo ta mabalin, Papa? Agasawa kamin ka ni Javier. Kan adda pa yan anak mi. Apay ko maamapanak iti abroad. Tapno may kurim ati nadal mo ijay. Kita nurse ka ngagpaiso ditoy. Ngem, agtagtagibalay ka laeng. Takasano? Nalastog met ni Javier nga sawam. Awan lang roden ti makukwarta na. Di na pa'y kayat nga agtrabaho ka. Gapo tabasit pa iti anak mi, Papa. Adya nga roti kayat yo. Aggaraw ka laengen no dakkelen ti anak yo. Kinapod nuna. As-asikaswenan ti kabsat mo ti panangalan na ken ka ijay abroad. Isungag panunot kan anaymbag sagbay amaladaw ti amin. Panunutem ti anak mo. Kaya't mga rod, ngagnanayon latan ariga ti mapaspasaran na iti sidong yo ken ni Javier. Papa, ay-ayatak unay ni Javier. Diyak kayat ti mayadayo ken kuana. Apay, mapalamot na kakadi day nga ayat-ayat. Kita,
nakiasawa ka iti mamirmiraot. Insukat mo tinapinta sa biyag mo iti sidong ko, gapo iti panakiasawam kay ni Javier. Papa, No saan ka lang nga anak, talaga binaybayan kan, Maribeth. Agpanunod ka kit diyan ang bag. Ti masakbayan ti anak mo ti panunutem, saan aday ta bukod mo arik na ti pampanunutem. Adda kayo matgayam dito'y balay, Papa. Wen, kastoy kadilatan, Javier. Apay, Papa. Agdamag ka pa'y laeng. Awan ka di tarapaap mo para iti pamilyam. Trabaho akmat, Papa. Apay, umanay ka di matmatgadam para iti pamilyam? Papa. Awan to pa iti may kargam nga appliances dito libre nga apartment na pagnanay danyo. Kasanon, no paabangak daytoy kada kayo. Kasta kadilatan. Awan ti aramidem tapno agbiagmet ananam ay dagiti aginam. Papa. Sana kaputa mamirmiraot kakit. Mamirmiraot kalatan nga aging gatinggana. Di mo maipaayan iti napinta sa biyag ti anak ka napokop. No inasawam ti anak ko, masapol nga ipaay mo matken kuana ti amin nga impaay ko ken kuana idi adda pay laeng iti puder ko. Isagana kung di makan. Tapno makapangan matundag ita aginak. Maribeth, adda ka mo't gayam dita. Ayabamon ta anak tatamangan tayon. Maribeth, mabitlang! Maribeth! Anya nga tanti mapaspasama kita asawak. Sorotak man langan dita veranda. Amangan no at damat ti ginura na kanyak. Maribeth, kung nakamangan tayon, ngamdinak mo't inkaskaso. Ada ka di parikot mo. Naanyaman ti parikot mo, ibagam lang kanyak, ta nakasaganak mo't adumngag. Javier. Manipod naggapo dito ita amam, saan ka mo't na matagtagari. Gapot adamot punto ni Papa Javier. Maribeth. Javier, panagkunak. Panawon mo't tantap no tulungan ka mang pasaya at itibiyag ta. Anya ti kayat mo asawan? Diyak kayat nga agnanayon alalaison da ka na kiasawaak. Kayat ko, agtinulong ta, tapno sumaya at matibiyag ta. Maribeth. Pampanunutak nga awata kung ti Jaya ni Manong Roman, nga adda ijay UK. Anya? Panawan na kami ti basit pa nga anak ta? San abale? Taapaman ang makaurnungak, kan agbayaga kun ijay, alain kayon tumatan iti anak ta ijay UK. Maribeth. Sapay la kumata maawatan na, Javier. Maawatan ka? Apay kit din na saan? Ngam ti anak ta ti pampanunutag. Basit pa'y unay apanawam. 5 ti tawon na, kan umawag ka kanayon tapno makasarsaritak. Apay ana pa uli magkalatan. Umanugot ka kadi iti napanunot ko. Nasyakla nga may sa. Diyak kahit nga agiin na dayo tayo. Saan tayo matalumanglangan amangan? Aramidak mo ti amin, tapno saan kayong agbisi na pamilya? Wen, amok dayta. Ngam numang namnama tayo laang iti mapaspasadaam. Mabayag ti asenso tayo. Sapay ko mata maawatan na, Javier. Nasaya at nakapanunod ka matlaengen, Maribeth. Papa,
kunak na ibang bantay mo latan ti bagim ken ni Javier. Saan kayo ko mga agsao iti kontrak ni Javier, Papa? Ket saan met? Awan met ti imbagbagak amadi. Umadayuak, ngam alaak tumatla ang dagiti agamak ija UK, apaman nga agbaybayagak. Anya? Diyak kabailan ti agnanayon amayadayo kan kuana. Ay nasaan pa'y aday tati panunutem, iha. Ado pa'y ti mapasamak bayat ti kaadam ijay UK. Papa, Tinapateg, ket makapan ka pa'y nga umuna ijay UK. hello, Manong Roman? Maribeth, kumusta ading ko? Okay laang Manong. Ading, nakawagag ta nakasawag ni Papa. Kinunan nga nagbaliw ka nun di pangadeng mo. Kahit munti umay dito UK. Kasta nga rod, Manong. Great decision, ading ko. Ituloy ko nga rod ti panangasikaso kadag iti papeles mo dito eh. Tapno listo ka lang na makaumay dito eh. Agyaman ak Manong. Nalakan to laang ka di nga laak ti pamilyak dita? Kwa, saan pa eday ti pagsaritaan ta? Di napatag at makaumay ka pa nga muna dito eh. Diyak ngamin kayat, amabayag ti panagiin na dayumi kadagiti agamak. Saan pa eday ti panunutem? Manong. Basta si kasumpe dagiti papeles mo, tapno makaumay kan dito eh. Sige nga rod Manong. Ibagam laang no niya ti aramidak, tapno makapanak adagusan dita. Inton bigatan ti flight mo, Maribeth. Javier, sikapay la kumati makaamo iti anak ta. Sana bale, tadyak agliway nga umawag kan ka. Namnamag dayta. Maikawa kami lakit di ti anak ta. Nadakan to ni abroad. Javier. Sapay kumata di na kami tuliplipatan ni ti anak ta. Anya ka kadi, dinto mapasamak dayta. Da kayo ti pamilyak. Iso adi kay to nga rod pulos malipatan. Asikaswag to ti amin, tapno maala kayo adagos iji abroad. No mabalin la kumasaan ka ng palubusan. Ngam amok mo ta saan na mabalin. Tasayang ti kwarta nagasgastusan para iti application mo. Sayang at talaga. Nagdakkel agad had tinagastos ko. Kaungat naklakit din ni Papa no agatrasak. Nang runa ni Manong Roman. Tanam na maundan ti ipapan ko ijay UK iti mabiit. Maribeth. Sige ta ipapas ko man nga arakupan ti anak ta. Ta sigurado adakkel no makitak tumanan iti personal. Sige, arakupam lang. Narnakanan iti turog na. Nagdagsan ti barukong ko, Javier. Nang runa no kitkita ak ti anak ta. Ngam pampanunutak laangan apara ka ni Monica ti yadayok. Para itinarimat amasakbayan na. Welcome to London, Maribeth. Finally, nakaumay kamatlaang ditoy. Manong. Kumusta ti biyahe? Okay lang, Manong. Kailiw ko nga rodan adagos dagiti agamak. Saan mo pala apang panunutan ita tadakan ditoy? Anya? Ay, saan amabalin Taagamak dagijay? Ita damdamo laeng asang kalagip mo ita. Ha? Ngamin to nagbaybayag. Sigurado malipatam tumatlaang ti may papankatakwada. Mailiwliwag mo kunak kumang. Panagkunak, saan analaka mapasamak day Manong?
Nagtrabaho kan ditoy, sigurado ama kumikom kan. Awan tun ti panawan mo amang laglagip iti asawa mi di Pilipinas. Diyanak muntulaan ang tilaglagipem. Anya? Ala, may kakindi, agmerienda tapay. Pangururayan ta kadagiti kabalay ko. Ha? Ayan dagiti anak kan asawam. Napan iti pagadalan dagiti Bing. Ti matasawak, simbre kan iti trabaho na. Isungin tun malimpay lang ang makita mi da. Ha? Pasensya ka na. Sa nakasla Pilipinas dito, ingado ti panawon ti panagtugtugaw. Busy dagiti tattao dito eh. Iswa si siyak lang tinangsukon kan kay airport. Ta siyak lang mo tinakaalay ti off ko. Okay lang, Manong. Tinapatag kat nakagteng akong ditoy. Daddy, imawag ka din ni Mami? Ay, saan pa imot anak? Apay ngay asaan nga umawag? Kat kunana nga awagan nak ita. Nalabit nga dapat aramiden na. Iso saan pa ila makawag? Kuma, umawagan Daddy. Tapno ibagakkan kwa na nga agawi dun. Ha? Idi pa ilaan nga ibagpagana nga agawid. Ngam saan mo tapulusan nagaw-awid? Monica. Apay nga minasaan nga agaw-awid, Daddy. Day tamo ti jak amo anak. Kanayon mo't nga ibagakin ko na nga agawidan. Ngam saan latamot ni agaw-awid? Saan pa nagbakbakasyon na pulos? Daddy. Alhan, inga pa'y mangan. Nakaluto akon. Pangururaya mi ti awag ni Mami. Kanayon nga urayan ni Monica ti awag mo. Imbagam kumaang nga aduter aramidag. Nagdakkelan ti nagbaliwam. Dinakpain kasarita no saan nagapuy ta anak ta. Ado nga ruter aramidag. Narigat ka di ang maawatan dayta. No kasta nga rod, agawid kan, agbakasyon kan. Apay ko mga aramidag dayta. Sayang lang ti masweldok na agbakasyonak laang nga aggastos. Nagbaliw ka talagan Maribet. Napatpatag pa yan ti kwarta kan kangam ta anak ta. Agtratrabaho ak para ka ni Monica. Narigat ka di nga awatan dayta. Saan mo mata maitad ti maititad ko kan kuana? Pati pa nagsasaom, nagdakkelan ti nagbaliwam. Nagdakkelan na talaga ti naaramidan ti kwarta. Takabailan na baliwan ti panunot ti tao. Daddy? Ni Mami ka di day takasasaom? Uwan anak. Kaya't nakaakasarita ni Mami. Anak, kumusta kan? Dagiti grades mo? Nangangato da kadilat ta? Wala, Mami. Nangangato dalat ta. Siyak di valedictorian iti pagadalan mi. Wow! I'm so proud of you, anak. Agawid ka kadi? Ada ka kadi inton graduation mi? Ha? Kuma, agawid ka matan, Mami. Tapno si kamot ti mangyukor iti medal ko. Kwa anak. Pasensya kan nga maadupay ti aramidan ni Mami. Sana mabalin basta pumanaw aklatan iti trabaho. Mabalin mo't ngagpakada ka saan ka di? Sige. Padasag to. Please, Mami. Agawid kan. Piton atawan tinapalabas manipod pimanaw ka. Ngamti ka punos na gawawid. Sana bale. Alaan kanto dito'y no bilang tamakalpas kan iti kolehyo. Ha? Nagbayag mo tan? Agan anos ta kumapay anak. Tano makalpas kan iti kolehyo, alaan kan kat agdanatan ditoy. Kat kasano ni Daddy? Alam ka di mo tita? Ha? Uwan basta kayat na.
Awan parikot iti dayta, Monica. Daddy, awan latta. Saan nga agbakasyon ni Mami? Monica. Kunak no isunto ti mangyukur iti medal ko no graduara kiti grade 6. Ngam saan lattamat gayam nga gawid. Saan nabali anak? At daak mo't ditoy. Daddy? Alanganin nga agawid ni mamim. Takas itinakunan na. Makumikom iti trabaho na. Napatpatag ka diti trabaho na ngam data, Daddy? Monica anak. Saan ka kumangagsasaw iti kasta? Amo kasi ka ti kapatgan ka ni mamim. Iso akas talauna yung ti panagtrabaho na iti abroad. No napatagakan ko na, apay nga rodakas jay. Apay adi man la agawid, tapno makadan nata kuma. Ay na, mabisin ako anak ko. Amok nga oray si ka, mabisin kan. Ala, umay kakit din, tamangantan. Hoy, Monica! Huston day ta pa nag-review. Nalaing ka na yan. Kaya't ko ngamin asan ang madismaya ni Mami kanyak. Tabarang no agawid din. Ha? Di mo't sana pulos na gawawid manipon na pa na job, Rod? Kasta nga, Rod. Nagado siguro hindi kwarta na. Iso asaan niya gawawid. Ha? Kasta ti bagbaga jungle ko. Asaan mo niya gawawid ti asawa na nag-abroad. Ado ka no siguro hindi kwarta na. Iso adin ng kahit tagawid. Nalipatan ng ti pamilyana. Ngam ka na yun nakmat nga awagan ni Mami. Saan nak analipatan? Itad na pa'y amin ang masapsapol ko. Api nga rodasan nga gawid. Day tamot ti Jack maawatan, Kevin. Basta ko na kanyak nga alaen nak ijay, numalpas ko ti panagadal ko. Ala, nalpasan ti break tayo. May kan, sumirik tayo di classroom tayo. Ayan nga ta ni Daddy. Si Mangpat nga tan ang nagpasada. Diyak mo't nakita di lugar na nga ipaspasada na di tagarahe. Ay na, mariknak ti banog ko ang nagmalmalo. Anyang nga ti kayat mo? Agmulmulang lingak na tan. Nalabos kan. Ha? Diyak amo na apay ang nagbanag akastoy ti amin. Ni Daddy da siya kasla da kaapa-apa na. Oo na hindi kasta. Daddy? Monica, itay ka kadipay dita. Saan, Daddy? Kasangsangpot ko laang. Kasta ka di. Daddy, kasla da kaapa-apa yu itay. Jeman may sa driver ko. Pasaway nga minunay. Nalaing nga makiapay ti kalsada isong ungtak. Ha? Kasta ka di, Daddy? Wen, anak. Ningay, Mami, imawag ka din? Wen, imawag, anak. Anya ngay timbaga na. Kastyay, kumustaan na ka. Iso na lang ta saan ka pa'y matasim mangpot itay. Sana bale, Daddy. Kasaok tulangan ni Mami inton bigat. Nagdakkel ka anak ko. Balasang kan talaga. Katimtimok mo pa'y ni Mamim idi kaububingan na. Ha? Agpaiso? Katimtimok ko ni Mami? Wen, anak. Iso akas lamang mangagkutitimok na no agsasao ka. Monica, kasangay ko ita. Isama pa tapay mga niti restaurant. Ilibre ka. Anya? Sa anak kami nan ang nagsaganay di balay. Isong ilibre ka lang niti kasangay ko. Lumakay ka man gaya man. Una, sana maliklikan tayo ita. Sige nga, Rod. Ilibre na. Sikat agpili ti restaurant na kayat mo. Sige. Ada ti restaurant apagaayat mi apapapanan ka ni Daddy.
Ijay laangan ti papananta. Ta sigurado na imas dagiti potahe ijay. Sige nga Rod, sikat makam mo. Siya akong ti sumursurot kan ka. Tas si kamot ti librek. Wana, no asino ti pakanan, iso nga rod ti agpili iti restaurant. Oh, sige. Agpili ka no ti kayat mo kanin. Orderum amin na kayat mo. Kasanon, no 5 putahe ti orderen. Makamu ka. Basta ditulagan, ibusam. Anya? Saan nun? Alang araw din, ag-order kan. Okay. Ha? Oh, apay? Dagiti simrak dito restaurant. Ni Daddy. Kakipkipin na ti babae akadwana. Ha? Dagiti dan. Nagtugaw dan iti saan unay nga adayo dito eh. Monica? Saan na mabalinda ito eh? Ha? Monica, mapit lang. O sige, agorder taniti kananta. O sige, sikati makaam mo. Busugan ka man, tapno lumukmag ka pa'y basit. Anya? Naragsak kayo kadian ang lipot ka ni Mami, Daddy. Monica, ada ka dita. Javier. I hate you, Daddy. I hate you. Monica, wait! Javier. Cecilia, I'm sorry. Nga masapula surutag ta anak ko. Sige lang, surutan ni Monica. Monica, agsarita ta kumaan. I hate you, Daddy. Kunak na nasaya at kayo nga amak. Kunak na ipatpatag yun ni Mami. Kunak norarayan nyo ti panagawid na. Ngamin sukat yung matgayaman. Anak, napatag kanyak ni Mami. Liar! Na napatag ni Mami kada kayo. Saan nyo ko mga insuksukad? Monica. Kakasi ni Mami ngagtrap-trabaho dyan Ip-ipturan na tinalaos nga iliw na kada tayo. Kakaasi amang ipapa ay itinapinta sa masakbayak. Ngamlip-liputan nyo lagayam. Anyat klase yung asawa. Awan po sa'yo. Awan na sa'yo ka ni Mami. Sige anak. Isawang mo amin asakit tinakam mo. Nakasagana akadumngag. Siguro, iso sana nagawawid ni Mami. Gapot na masagsagitan, hindi pa nang liplipot yung kankwana. Selfish kayo, Daddy. Managing bubukod kayo. Bukod yun lang nga pagragsakan di pampananutan nyo. I hate you! Dagiti Proverbio, Kapitulo 12, iti versikulo 16 kan 21. Ti alipunget ti maag maamuan na dagos, ngem ti manaka matao, lingdan na ti pakabainan. Addag sao si dadarasudos akas kadagiti panagduyok iti kampilan, ngem ti dila ti masirib, isu ti nasalunat. Padaanan ti tuloy ti pakasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Dupais Jr. Isursurat
kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Kailiw ka talaga ni Mami. Apay adinak mo tanaw-awagan. Saan mo't nga nga active iti social media? Uray dagiti kakasinsin ko iti London. Awan mo tidakdakamaton da ka ni Mami no agi-post da iti social media. Uray siya kadikat iramraman na iti sakit tinakam na ka ni Daddy. Ha? Ni Uncle Roman ti umawawag. Hello, Uncle Roman? Agyaman naktadamot lang tinauray kong awag manipod dita London. Monica. Uncle, kumusta ni Mami? Apay adinak pulos awagan. Urayan nyo ni Mami Iha. Agawid din iti mapihit. Ha? Agpaiso, Uncle? Agawid din ni Mami? Wen, agawid din iti kapita na panawen. Nagsayaatan no kasta. Kamaudyanan na, makitak matlaangan iti mabiit ni Mami. Maarakop kun ni Mamik. Daddy, kamaudyanan na, mapasama kan tinabayagan at tartari gagayak. Makita kan maarakop kumatlaangan ni Mami. Monica. Magagaran ako na yan, Daddy. Anya nga tatitsura ni Mami? Siguro, nakapimpintasan niya, Daddy. Wen Iha. Napintas sa talaga ti inam. Imala kalaunay kan kuana. No sumangpot ni Mami, ibagak kan kuana asaanan nga agsubsubli di London. Kayat ko, agdadan na tayo na talo. Saan tayo nga agiin na dayupay? Kaya't ko mapadasan ti kompleto a pamilya, Daddy. Monica. Dad, saan kayo kada naragsak iti panagawidan ni Mami? Ha? Saan man, Iha? Naragsakak launay? Apay nga roda kasta ti Jaryo. Kasla nagtamnay ti reaksyon nyo. Kasla saan nyo akailiw ni Mami. Apay, Daddy, gapo ka di taging gaita, kat ni Nana Cecilia ti pampanunutan nyo? Sino katanon at talaga day di babae ni Mami di tapuso yo? Monica, saan ta ko mga iramraman iti saritaan ni Cecilia? Tawan mataam muna iti daytoy. Kasano, kat magagaran ak unay amang padpadaan iti panagawid ni Mami. Idinto tada kayo, kaslaawan apulos ti raragsakan nyo. Panag ko namlaang dayta Iha. Ngam naragsakak iti panagawid na. Taambok, naragsak ka, anak ko. Hello, Roman. Papa, kinasarita na kayo ka din ni Monica. Saan pa Iho? Apay ka di?
Agawid din ito yung mabiit ni Maribeth. Roman. Padaanan da kami, Papa. No kasta agawid kamet? Uwan, Papa. Sige, iho. Padaanan mi, ti isa sang patyo. Kita nyo, Daddy. Nakadaldalusan ti balay tayo. Sigurado maragsakan ni Mami no makasangpot. Nagayabak pa iti kadwak ang nagistimar di ti balay. Ni Mami at talaga, saan pa'y nga umawag iti panagawid na? Imbagamot lang arod ni Uncle Roman nga agawid. Iso nga imbes a sorpresaan na tayo, saanan, taamo tayo matan ti panagawid na. Anak, saan ka di pa'y nga imawag kan ka ni Lolom? Saan pa'y mat? Apay ka di? Monica, saan na dito'y balay tinagdiretsuan ni Mamim? Ha? Anya ti kaya siya asawan, Daddy? Simang patan ni Mami? Imawag ni Lolo Magunsalo. Kat kinunana nga da di balay da ni Mami makadwana ni Uncle mo aroman. Ala, apay nga ija nagdiretso. Adamot balay tayo a pinaaramid mo. Kasla dinak kaya ta makita ni Mami. Tadi pa laim may adagos ditoy. Kundi daman laim pakamo ti kaaldawan ti isa sangpot da. Kaya't nagsiguro at talaga sorpresaan ni Mami. Monica. Umay ka, Daddy. Mapantan itian ni Mami. Kaya't kon a makita. Monica. Umay kayon mapantayon ija ayan da lolo. Mapantayon kitaan ni Mami. Daddy, anya nga tati umuna nga ibagak ka ni Mami. Basta, numakitak, arak ko pagkadagos, Daddy. Aday ta, nakadaluntan anak. Umuna ako na mapandita balay da lolo, Daddy. Sige, Daddy, umuna akong dita ayan da lolo. Lolo? Lolo? Ayan ni Mami. Monica. Ayan ni Mami. Kaya't ko na makita kan maarakop ni Mami. Ha? Monica. Iha. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Apay nga dalungan dito salas. Patib kerem. Terek nam. Iha. Lolo? Sige. Asit gam tilungon. Iha. Saan? Diyak kayat, Lolo. Monica. Manjak, ni Mami di kayat ko ang makita. Saan aday talungan? Ayan ni Mamik. Mami? Mami! Monica, gusto niya. Di na ka di maawatan. Kaya't ko ang makita ni Mami ko, nak. Apay, ato kaya lang ti sumangsangoy ita kanyak. Apay, di na ka di kaya takasarita ni Mami. Saan ka di ang mailiw kanyak? Iha? Sana da italungan di kayat ko makita. Tinak di kayat ko makita. Umay ka, Iha. Kita ang tinam. Uncle! Umay ka. Asit kang tatinam. Aday tayo, Iha. Kita mo ni Mamim. Mami! Nagaita ka talaga, iti na italungon. Mami!
Apay ngay. Kaya't ka makita si Bibiyag. Kaya't ka makasarita. Kaya't ka harap ko pa na si Bibiyag. Saan ka tanalami sa bangkay? Sinurpresa nagnagpaiso iti sa sangpatyo. Nagsubligan iti sidong mi. Ngam nakainda ka mat kaya man iti daytalungon. Napaidam ka, mami. Ipaidam mo makadan na kayo iti panagdakkel ko. Ipaidam yun di presensya yung inag. Ita, agnanayo na di ka makadan na. Nagsakit tayo ya ba nagkita ta, mami? Awanan ti umasping iti sakit na marikrik na kita. Nasaan na matong palapulos ti harapap ko. Makadan na ka kan makasarita ka. Umami! Monica, agawitan, datalangan tinabati diti Campo Santo. Nakapanaw amin na dagiti nakipagladingit. Panawan na kumapela ang daddy. Kaya't ko pa'y tagtalinaad dito ay. Diyak pa'y kaya't apanawan ni mami. Saan ka amabali na panawan latan ni agmaymaysa? Isong umay kan. Apay kasta kayo, daddy. Apay kasladyak pulos na rik na nasakitan kayo iti kaawanan ni mami. Apay, namnamaan nyo ka din ang mapagtang ni mami ti kastoy. Apay kasladyak nakita nagladingit kayo iti kaawan na. Kasta ti panagkunam. Ngamdyak kayat nga ipakita kan katipudno amarikrinak. Ngam no makitam lang tilinaon ti kaunggak, Monica. Ita, nawaya kayon kanina na Cecilia. Awanan ni mami alapad iti relasyon nyo. Monica, di ka kumagsaw iti kasta. Umay kan. Agawid tan. Aging ka ita. Kasadyang pa'y lapat dyan nga awanan ni mami. Ora iti telepono. Diyan kon mga gapulos titibak na. Pinanawan na taniti agnanayon tinag. Iha, agsubli ako ni London inton maminsan nabigat. Uncle, agyaman nakiti panangas asikaso yu ka ni mami ijay London. Kabayatan ti pa nagsakit na. Awanan nyaman na iha. Kasta talaga tagkapsat kami itinam. Sino pa'y kumati sa baling agsinnaranay no sanada kami? Apay adi na imbagbaga kanyak ti kasasaad na. Apay nga inlimad na ti pa nagsakit na. Gapot na di na kaya't agpanunod ka. Di na kaya't ngagladingit ka. Nang rona kat aday-dadayo. Ngam nakarkaro alading iti marikrik na kita. Taawan na pulos ti amok iti napaspasamak kan kuana. No amok la kuman nagsakit gayam iti nakaro. Pinagawid ko la kuman iti makabaalpay. Tapno nagkita kami paya si Bibiyag. Monica. Apay angkal. Naamon ka din ni mami ti panagbabae ni daddy dito Pilipinas. Uuwan.
Kasta nga, Rod. Siguro, no saan na nagbabae ni Daddy? Nag-awid ko man ni Mami idinakariknan iti sakit. Masaksakitan siguro ni Mami iti naramid ni Daddy. Iso pinili na laangan as inulsolo ti sakit ang nariknana. Kaasimot ni Mami ang nag-ibibtor iti pait. Kan sakit ang nariknana. Maribet, aging kaita. Saan pa ilangan na ikatidakkel aladawan ta idinagkasarta diti salas ti impatakder ko abalay asang petam kuma. Nga oray no kastoy tinagpanagan ti amin. Nagbayag nga inuray ko ti panagsublim. Imba ti na kami iti anak ta. Akum kumpetak kadag iti arapa apta para iti binukal ta pamilya. Nagnamnama ka maurnos pa iti amin. Kapo iti anak ta. Jak pulos ni namnama ti inruar ti gundaway. Ti anak talang ti kimkimpatak. Tinangal-alak iti pigsak. Babaan iti tulong ti Diyos. Tapno mabaalak amin dagiti panumok kadimtag. Daddy? Ada ka mo't gayam dita, anak. Aglulwa kayong matamangkit-kita itiladawan nyo nagkasar ka ni Mami? Nalagip ko lang na iti Mami. Kunak na awan anyaman na kada kayo ti kaawanan ni Mami. Kasta lang ti panag ko ng anak. Ngam ni Maribet lang tatino. Katnakal ti tag na dito kaungkang. Daddy? Mamati ka man walo saan. Inururay ko iti naundahi a panawan. Ti panagsubli na iti sinong ta. Anak, may sakan anan-anay a nurse. Wen nga rod, Daddy, agpada kami iti day di Mami a nurse. Kayat ko, mapanak mat ijay London, Daddy. Anya? Kayat ko nagtrabaho ijay. Kayat ko ti mapan iti diso ang nagtalinaadan ni Mami iti nabayag a panawan. Monica. Kayat ko amam-amo dagiti nagbalin agagayem na ijay. Kayat Saan ko man, anak? Ha? Anya ti kaya siya asawan, Daddy? Saan ka la kumanamap-mapan ijay? Saan ka nga umad-adayo? Anya? Ano mo ti mabalin mo pagtrabahuan dito? Ino kayat mo? Basta kayat ko ti mapan ijay, Daddy. No kasta, panawan nakmat, anak. Sana bale, Daddy. Tamapanak lang ang trabaho ijay. Kan kayat ko matamam amo dagiti daduma kakabagyan day di Mami ijay. No para kanyak. Saan ka la kumanamap-mapan ijay iya? Saan na bale? Ta dito'y mat anay tabon day di Mamim. Awanan tinas ka na mapan mo kitain ijay? Basta, Daddy. Kayat ko launay ti mapan ijay London.
Monica. Uncle Roman, kumusta kayo dita? Nasaya at matiha. Trabaho latat at sa sikaswan, takas na talaga ti taray ti biyag dito eh. Uncle, rinugya akong ti pa nang i-process ko iti papeles ko. Ha? Papanami ha? Umayak dita, Uncle. Anya? Kayat ko ti makapandita lugar anag na edan ni Mami iti naunday a panawen. Monica, sigurado ka din? Wan, Uncle. Amangan no agbaliw pa iti panunot mo, iha. Saanan, Uncle? Talagang umayak dita. Asikaswag ti papeles ko, tapno makaumayak adagos dita. Monica. Daddy, kompletong ti kasapulak a dokumento, tapno makapanakon ijay London. Anya? Makadano nakmatlaangan ijay, Daddy. Saan ka din amalapdan, anak? Daddy. Agpakpakaasi ak, Monica. Saan ka na mapmapan ni Jay? Dito'y kalaangan sidong ko. Di nakpampanawan, anak. Saan kayong matapanawan itiag na nayon, Daddy? Sapay ko matamaawatan dak iti day ti ngaramidak. Kayat ko laang ti makadanon iti disso a nagtali na edan ni Mami nga agingga iti napukaw tayo. Sige, anak. Siguro. Nasaya at matniagpaiso numapan kay Jay. Daddy? Basta da ito iti kanayon alaglagi pam, anak. Si Oorayak a kanayon iti panagsublim iti denag. Apay pinalubusam ni Monica na parde dyan London. Dakulun ti apo ko yo, papa. Saanan nga ubing abas sita mabalin tayo latan na pasurutan ni Tanya manapagayatan tayo. Adan kabukbukudan na panunot ken pangadang doan niya ti kayat ng aramidan iti biyag na. Anya tamok. Amang ano plinanumpay ti papanay jay. Sa anak akasta, papa. Kanaguray kayo man. Di mat kasta ti kayat yu ama pasamak edi. Kayat yu ama pa ni Monica iti London. Tasurutin na ni Maribeth kat panawan dak dito'y Pilipinas nga agmay-maysa. Ha? Nalipatan yu katinday ta, papa. Sumardeng ka. Ipalpalagip ko laang, papa. Tama nga no nalipatan yun dagiti plano yu idi nga aramitan. Ta saan da kapulos anaklon anagbalin amanugang yo. Nasuro ka na do alawas ni Monica ijay London. Maikawak launa iti kaawan ti anak ko iti sidong ko. Apay kaya kastoy. Kalaat mat anaulawak. Anya ka din da ito'y. Tinasayaat. Pagkalma at tinignak. Hello? Hello, Daddy? Monica, anak. Kumusta ka? Okay at lang, Daddy. Nangrugi ako niti ospital a pagtrabahuak. Kasta ka ni. Maragsakan para ken ka anak ko. Dad, are you okay? Well, I'm okay. Nabanugak la siguro. Okay, Daddy. Agina na kayo nga rudan. Umawag ak tulangan inton bigat dita. Tapno makaturog kayo. Apag iso, kasangay ni Mami inton bigat.
Kaya't ko celebraran ti kasangay na ditoy. Makaamo ka na, anak ko. Okay. Bye, Daddy. Bye. Madiat talaga dirignak. Ayak kastoy. Kasla ang pipigil mo tan tintero bagig. Makamuditan ang kinawak ititulong iti asino man ang maawagak. Nimot Javier ti umawawag. Apay akala at iaawag na kanya. Hello, Javier? Cecilia, pasensya ka no sikat timpo na napanunod kong awagan. Ha? Javier? Anyat mapaspasamag kan ka? Tulungan na ko maulaw ako na nagsakit unahin ti ulok. Sige. Umayak adagos dita. Talagang insaganam gayam ti kasangay dedi Mami Monica. Wan, Uncle. Kaya't ko lang agsagana. Sayang tawanan ni Mami. Ngam sa nabali, tinapatag kat maurnong tayo a pamilya na dito'y London. Ha? Kastamot na dagiti gagayam na. Umay dano madamdama dito'y, Uncle. Monica. Sige, Uncle, tasi kaswat lamisaan. Tapno nakasaganan ti amin, no sumangpet ang dagiti inawis ko asa nga ili. Nagpintas at talaga dito'y. Naglawa ti parke. Mayat ti agpagnapag na dito'y. Bayat ti panangururay ko kadagiti sa nga ili sumangpet. Nagtrabaho da pa'y lang amin. Madamdamada pa'y lang ang makaumay. Siguro, idi si bibag pwede di Mami. Kanayon iti day ti adiso. Nagmayat kat ko man no kadwak ita day di Mami. It's a nice place, right? Yes, beautiful place. You know, Filipinos really enjoy hanging out here. That's true, because we Filipinos love beautiful places like this. I know that. Monica? How did you know my name? I just saw and talked to you for the first time right now. Have we met before? No. But I have known you since then. What? How come? I am Monique. Monique? Yeah? Your mom is my mom. What? Stop fooling me. My mom is already gone. So please stop using her for deceiving me. Of course not. I'm not fooling you. Then why are you telling this to me? What do you want? I just want you to know me. You're half sister. Stop it. Who are you to ruin my mother in front of me? I am the only daughter of my mother. Monica, listen. It's up to you whether you believe it or not. But please, listen first. I am Monique. You're a sister. Our mom named me after your name. Because we are sisters. Stop it! I said stop it! Stop making up nonsense stories. Never ever talk to me again. Monica, wait. Please believe me. I'm
Everything I told you is the truth. We are sisters. Uncle, Monica, nagapgapwam. Iti pesap sa pulon ka. Anyat mapaspasamakan ka? Uncle, ibagayo kanyak tipudno. Aha. Anya apod no? Adda ka di kabsat ko dito nga anak ni Mami iti sabali. Monica? Sino tinang ibagay ti dayta? Sungbatan dak, Uncle. Ibagayo tipudno. Adda ka di kabsat ko dito'y London. Kat munik tinagan na. Tangay mo madgaya man. Awanan ti makagapo, tapno ilimod mi kan ka. Wen, adda kabsat mo. Ni Monique. Anya? Saan? Saan apod no dayta? Saan alinoko ni Mami ni Daddy? Saan na maaramid ni Mami dayta? Wenday tatipod no. Iswa sana nag-awid ni Mami manipod imay ditoy. Tagdan sa bali pamilya na dito London. Kat 16 titawanan ni Monique akabsat mo. Anya? 16? May sala ang atawan na dito'y kat naadaanan iti sa bali nga anak. May sa atawan na laang dito'y kat linukunan ni Daddy. Idin to taawa na pulos tinangag ko ka ni Daddy. Kat na kayo mat ka na lolo. Awa na pulos timbagbagayo. Nagsasaw ni lolo. Ni Daddy amin tinakabasol. Gayam. Ni Mami gayam timbo na nang lipot ka ni Daddy. Inintutawa na pulos tinangag ko amante ngayong bagbaga ni Daddy kontra ka ni Mami. Binaybayan niyo agorag ti amak. Hindi nagrelasyon iti sa bali. Tati amok. Ni Daddy di mo na nagbasol. Takayat yun na dalos latay ti matang ko ni Mami. Pagawanan na kami, Monica. Mas pinili gayam ni Mami ti pamilya na dito. Ingam na kami ka ni Daddy. Nakakaasigayam ti ama ka nagibibtor iti sakit. Gapuanan ti pa naglipod ni Mami sipod pa hindi. Kanda kayo, kinalkaloban nyo ti aramid ni Mami. Tadiyo kayat ni Daddy ang para ka ni Mami. Pasimple ti panangilupit-lupit nyo iti nakakaasing amak. Hello, Daddy? Monica? Ni Cecilia daytoy. Ha? Nana Cecilia? Apay nga da kayo ti cellphone ni Daddy? Iha, pasensya kan ha. No siyak ti imawag kan ka. Ada ngamin kanyak ti cellphone ni Daddy. Ada kami ita dito ospital. Anya? Anya tinapasamak ka ni Daddy? Naatake ti amam. Iso nga inyag ko dito ospital. Ha? Siyak tiin mo na ngay nawagan na. Iso asyak tinangyagkan ko na dito ospital. Nana, please. Di yung baybayan ni Daddy. Asikaswag ti amin. Taagawid ako dito Pilipinas. Kasapulan nak ti amak angkan. Masapol nga agawid ako ni Pilipinas. Sige, kaanakan.
Agkidawak iti pamakawan ka, iti nagkurangan, kan nagbasulan mi kada kayo iti amam. Gapu iti panangkal kalub mi iti inaramid day di Maribeth. Nalpasan ti amin, Uncle. Diakon mabaliwan ti nalpasan a napasamak. Monica, iha. Agsubli aklangan iti sidong ti amak. Mas kasapulan nak di daddy, ngam ti kaadak ditoy. Sige, isagana ko nagiti gargarat ko nga agawi di Pilipinas. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, iha. Sapay la kuma, tadumteng tumat lang ti kundaway. Alam mag-antiriknam kada kami ang nagkurang, kan nagbasol kada kayo iti ama. Nasapak anak agtang dito airport. Husto laang matketi, tapno sa anak ama apura. Monica? Monique? I'm sorry if I followed you here at the airport. Uncle Roman told me about your flight back to the Philippines. What do you want now? I just want to see you and say sorry to you. Because I know that I hurt you deeply. I'm sorry if I didn't believe you right away. I'm sorry, Monique. It's okay. I understand. Can I hug you before you go? Sure. Monica, I will miss you. Me too. I will miss my baby sister. Although it hurts so much, but deep within me, I know in my heart that I love you as my sister. Monica. Okay. I have to go. Okay. Take care. I hope we will see each other again. I hope so. Bye, Monique. Bye. Come back soon. Monica. My sister. Daddy, wake up. Adakon. Nagawid akon. Dad? Monica, anak, si kadin nagpaiso na ita. Yes, Daddy. Nagawid akon. Awan pa'y makatawan na pimanawak. Nagsakit kayon. Apay, anagawid ka dagos. Daddy, amo kunti amin. Awanan ti rumbang ilimo jo kanyak. I'm so sorry, Daddy. Monica. Nagtano kayo nga ama. Awan na pulos ti madingay bagbagayo kontra ka ni Mami. Sinulusulo yu ti amin. Nagtalinaed iti imatag ko. Ngawa na pulos ti madi nga inararamid ni Mami. Idinto ta nabayag kaya manin sukat na kayo ti sabali. Sakbayan na andaan kayo iti relasyon kanina na Cecilia. You are selfless, Daddy. Anak. Inununayo lang tatirik na kamasakitan. Ngamtibukod siya pagragsakan. Nagsayat kayo nga ama, Daddy.
Gaputas ka ti anak ko. Gaibay ti Diyos kanyak, Monica. Ibaay na a protektarak. Ayatan, kad ipatag ko bayat asibibiyagak. Daddy. Ngam at na pagpatingkaan ti amin. Saan man na siya ti pagtautan na. Ngam tumdaglat ti kanito. Ama ipalkak. Dagiti mailamang nga aramin. Lopay kastyay tinaduktalam nga aramid ni mamim. Sapay kuma, taag talinaadlat ta ti panagraam mo kankwana. Nga oray awanan, iti na ito'y abiyag. Ta isulat ta ti inam. Awan ka dito'y rabaw ti daga. Naawan ni mamim nga inaramat ti Diyos. Tapno maitao ka dito'y lubong. Wan, Daddy. Nagkasatak. Tada kayo tinagpaling nga amak. Saan tayo man anakadan na ni Mami tinapaot? Ngam pinunuan nyo nagkurkurangan na. Sapay ko mga. Ta-deserve ko lang tati ang paling nga anak iyo, Daddy. Anak, lumilang pagpilyan na tinamarso no asino ti kayat kong agbalin nga anak, iti may kadwa akong taway. Sikalat na ti pilyak, Monica. You deserve to be my daughter again and again, forever. Pagawanan na, Daddy. Ala, gusto na lang. Di ka nagsangit. Tapno saan naglating ni Daddy. Agimbagak adagos, iha. Nana Cecilia, mabalin ka diti agkid daw. Ha? Anya tikid daw, Monica? Nana, agyaman na kiti panangas asikaso yu kan ni Daddy idi awanak. Pakaragsakak ti mga sikaso kan kuan ha, iha. Nana, mabalin ka di? Nga ayatan nyo manan ni Daddy. Ha? Monica? Amok nga ayatan na kayo unay ni Daddy. Ngam siyak laang ti pinili na, idi kinid daw kung agsina kayo. Uray di mo kidawan. Napatagunay kanyak ti ama, Monica. Thank you, Nana. Panawon mo ten. Tapno agragsak ni Daddy kalpasan tinapasamak kadakwada ka ni Mami. Katamok, da kayo ti makaipaay iti daitakan kwa na, Nana. Siyak ka dito pagsarsaritaan niyo. Javier. When Daddy, kayat ko, agkalay sa kayon ka ni Nana Cecilia. Anya? Oh, kasalungay Cecilia. Jakmat kaya tatob ngaran tikit daw ti anak ko. Si kalata ti makaamo, Javier. O sige ngarot, agkalay satan. Pakaragsakak launay ti magikalay-sakan ka. Sige, agkalay sa kayon adagos. Tapno agbalinan amamik ni Nana Cecilia. Umuna a Corinto, Kapitulo 3, iti versikulo 13. Ti aramid ti tunggal maysa, may parangarang to,
Tatel daw, ipakita nanto, tama ipalgakto iti apoy. Katimat lang apoy, padasan nanto ti aramid ti tunggal maysa, no anya akita. Ditan gagayam, tinaggibusan ti maysa pay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!